Bitbit ang advokasya kabahin sa mental health awareness sa mga kabatanunan, madasigon nga nakigtigi kining batanon nga lumad nga taga Tacloban City paingon ngadto sa nasod sa Thailand aron mas ipalanog pa kini. Siya si Von Justice Zabala, 16 anyos, ang nakoronahan isip bagong Mr. Teen International 2022. Pinaagi sa pagsalmot sa Mr. Teen International 2022, tinguha niya nga mas tagaan og bili ang isyu kabahin sa mental health. Ang kadaugan ni Von iyang gihalad ngadto sa iyang mga ginikanan kinsa very supportive kaniya. Karong buntaga, sayran ta ang iyang gipanglaraw sa iyang advokasya ug mas ilailahon ta usab siya dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Karong butaga sa spotlight, mga kapuso, atong abi-abihon ug atong ilalayahon kining bag-ong nakoronahan nga Mr. Teen International. Waray ni siya. Mga kapuso, Von Justice Zabala, maupay na aga, Von. Welcome sa GMA Regional TV Live. Welcome back din sa Pilipinas at sa programa. Can you greet all our kapuso this morning, lalong-lalo na yung mga nasa Tacloban? Of course, I would like to greet you a good morning, Sir Nico, and maayong buntag, mga kapuso. And mo pa'y naaga mga taga-Tacloban. This is Von Zabala, your Mr. Teen International 2022. The last time we had you sa programa, Von, of course, we wished you good luck sa imong journey, and now you're back with the crown and the trophy diha mismo. How was your journey so far? Isip bag-o nga Mr. Teen International 2022. Kaya nga, feeling ko kayo talaga yung swerte ko, Sir Wow. Nico. Actually, sa journey ko doon is not that easy. Matutulog kami 2 a.m., gigising kami 5 a.m. to get ready because sa room namin hindi lang kami solo. We have a lot of candidates because we are shared room. Then, di din namin alam when is the call time kasi malayo yung room ng organizer. So, to be ready, maaga kami lang gumigising. And during the contest, you've met different mga nationalities. Von, how was it like? Anong mga natutunan mo sa kultura nila? Actually, there halos walang difference naman because almost all of us are from the Asian countries. Though in Thailand, we get to experience eating exotic food like worms. Kumusta naman ang naging reception ng publiko sa advocacy mo? Lahat naman kami is may iba-ibang advocacy, but most of us are having the mental health and environmental advocacy, knowing na mental health issues nowadays are very rampant. And dahil sa panahon ngayon ng mga teens, I'd like to be part of their journey because most of them are feeling lonely, feeling alone. Kaya ginawa ko tong advocacy or ginab ko tong advocacy to let them feel that they are never alone. At syempre, Von, sa likod ng pagkapanalo mo, may gusto ka bang pasalamatan? Yes po, of course, I'd like to thank God for giving me a healthy body to compete this pageant. And of course, my family, my dad, my mom, and of course, my supportive uncle, Peter Zabala, and my ate, my bunso, Vince, and of course, my handler, Ronan Referzo, and to my art mentor, Ian. And of course, I'd like to thank the Kapuso who continuously supported me throughout my pageant. Sa lahat na nag-vote, sa lahat na nag-pray, and of course sa inyo. And bilang bagong Mr. Teen International, Von, paano mo magagamit ang titulong ito at ang platform na ito para sa mga kabataan? It's not too late to learn new things. There are more doors for you, for your successful journey. And failure doesn't mean it's an ending. Failure means it's the beginning of your success. And just to close this, Von, message mo na gustong ipaabot sa ating mga kapuso na nanonood dito sa Central at dyan sa Eastern Visayas. Sa mga kapuso na nanonood, thank you very much for supporting me, and thank you din sa patuloy na pagsuporta sa mga sa GMA, and of course
sa akin because I will never get this title kung walang nagsusupport sa akin, kung walang nagbibigay ng motivations. Alright, daghan kaing salamat ug congratulations. Thank you. Von, mga kapuso, bagong Mr. Teen International 2022 gikan sa Tacloban City, Von Justice Zabala. Daghang salamat. Thank you.